تماشاوان هیجا گوهدار عزیز سلاو و حرمتی گم جوارا پیشکش دکم ویدیوی می کل سر پیوی دنگ بیجا ما چی دکر امی ایروان ویدیوی خوب بردوام بکن براستی اوان ویدیوی ما زمانه کی پر دریش ما آراد اوان ویدیوی هانه چونکه ام لسر زمان کردی مهنک خواد کر و هنک ویدیوی لسر درس کردی ما چی کر و در روپلا ما کمنابه چند زمان دا ما ابجل سر مالپارا یوتیوب وشاند جبرو یکی مهنک آراد اوان ویدیوی هانه امیش ایرو پیدا وان ویدیوی هانه بردوام بکن لیبل ویدیو می ایرو که همسه پیوی دنگ بیجا چی بکن کلمه شاکرو کدوی آغاو شر مالا سیدو کل جمال ویردی شر کرنه کلمه کل سر شر وانو صدیق حاجی مصطفى بگی که هاتی کرن امیش کلمه بی پیوی بی کلمه هانه اشوارا بینی سر اکراناوه لیبل اف مالا سیدو وقتا کچونه حکومت جمهوریت عربی و چونه بنی خطی de günde Cemal Verdiye navçaya agiriye dutaxe yani gridaya dutaxeye gündeki dutaxeye vaqta kutvi gunda derbaz dibin Siddiqi Hacı Mustafa Bek o tabi embêjin askeri xwe nahêlin ku firarê mala Seydan û Berazat virda derbas bibin mala Seydo ji wan re rica dikin yalnız vana rica mala Seydo qebûl nakin li vê derê şertê çêkirin û Siddiqi Hacı Mustafa Begê û tevî girê xwe li virahanê tên goştin. Belê ev kilam me bi dengê Şakir û şahî dengbêja Şakir û Sakiriye em niha guhê xwe bidin Şakir û ka Şakir û evê kilama hanê bi kîjan makamî gotî û em ê paşê jî peybî wê ji we re bînin ser ekranê. Belê dengbê Şakiro evê kilama hanê bi vî meqamê hanê gotî em niha derbasî ser peybî wî bibin. Ağaw lolo maqulu sibebu li diyarê Cemal Verdî diketin bavêje tu bala xwe bidê helehelê lawê bava qirçînê çapliyan û martêlya tivinga destê Seydixan malê Romê ye baruda xwe dirêje gulê xwe xweş davêje herçî dîwana egîtê mala bavê me têda rûnişti be bira kes rûnenî medhê mêrantiya xwe nede xeberê kin û dirêj nevêje rabe herçî dîwana egîtê mala bavê min re benê têda rûnişti be bira kes rûnenî medhê mêrantiya xwe nede xeberê kin û dirêj nevêje wê Tevfûq bi sê denga ban dikir got Seydixan mala te xirab e helhele ez heme bavê Salih berxê mala Ûsibê Seydo peyayê xerîv mêrê mêrxas kewê revat ne ez birayê te me me bi telaqê jin berdanê sûn xorî li devê Muradê fişeng avêtî devê çapliyê gere îro li Cemal Verdiyê mêra bikujim fena miya ku berxa xwe winda ke dê weledê milê xwe bavêje Heledanê egîtê mala bavê min nemaye heledanê eştera son dixwin bi son da qesemê bi navê Qur'anê berxê mala bavê min bîna barûdê hildanê son xorne bi telaqê jin berdanê heya mêra nekujin bi silametî ranabin ji erasa vê meydanê Lo ağaw lolo maqûl û sibebû li dîharê Cemal Verdî diketim darî te re Sibeya Seydixan derketî banê qesrê bi sê denga ban dikirî Siddiqi Hacı Mustafa Begî di bextê gora bavê te ketime pêşiya firarê me berde gidî firar gunêne bira bi derbas bibin here Hey Malmîrat çima tu nizanî çend salê me temam bû hikûmeta Cumhuriyetê li sirgûnkirina çolûk û çocuk û birîna serê me digere Siddiqi Hacı Mustafa Begî digo wele nabe bîle nabe me bi serê Şêxbadînê Erdê dignûgê son xorî tucar nabe heya li dunyayê sah û silamet bim firarê Seydan û Beraza nayên bi silametî bi ser bida derbas nabe Tevfûq bi sê denga ban dikir digo
سید خان مالا تا خرابه حلحله از همه بابی صالح برخی مالا اوسبی سیدو بیای خریب میری میرخاس کوی رباط نه از برای تمه ما به طلاقی جنبردان سون خوری لدوی مراد فشک آویتی دوی چاپلیه گره ایرو لجمال وردی میرا بکشم عجتر سون دخون فنا می اکو برخا خوب وندا که دی ولدی ملی خوب گره هی مال میراد جی شرفا مالا مرا عیبه لبر خلقی نگره تو نزانی بیای بکوی قارشی کوزکا برای تبتنی عجتر سون دخون به طلاقی جنبردانی بساخ و بسلامتی بسر چولخ و چوجوخ خدا و ناگره هلدانی عقیدی مالا بابی من و هلدانی اجترا سون دخون بسون دا قسمی بناوی قرآنی برخی مالا بابی من بنا بارودی هلدانی سون خورنه به طلاقیشم بردانی حیا میرا نکوشم بسلامتی راناونج عراسابی میدانی لولو آغاو لولو معقولو سببو لدیهار جمال ویردیه دکتم چموکانی سبیا موسا بگی درکتی بان قصری بسه دنگا بان دکری صدیق حجی مصطفى بگی دبختی گورا باب اتکتمه سری خوشخوا شیرین بلنکه حلا بالا خو بده حلا حلی لاوی بابا قرچین چاپلیان و مارتیلیا فیرار سیدان و برازان بالمیجا سبیرا گند هلانین جا آگری کلی بکوی مالا خلق عنتابی سری عگیتی مالا بابی من نمای جی ایواردا آگر دادا کرن کافرستانی توفیق بسی دنگا باند کرگو سید خان مالا تخرابه حلحله از همه بابی صالح برخی مالا اوسبی سیدو بیای خریف میری میرخاس کوی رباط نه از برای تمه مبتلاقی جنبردان سون خوری لدوی مراد فشنگ آویتی دوی چاپلیه گره ایرو لجمال وردی صدیق حجی مصطفى بگی موسا بگی توی مامی بگی کومی خلاما بکشم لقارشی چولوخ و چوچوخ وان چکو سیلح وان جی دستا بستینم بمیرانی خلق بزان بی لاوی بابا هبو لپشتی خرابیا خلقی جبیر نکرن حیفا خوهلانی هلدانی عقیدی مالا بابی من نمای هلدانی اجترا سون دخون بسون دا قسمی بناوی قرآنی برخی مالا بابی مگولی بری بدلو جیگری خوگونن سون خورنه به طلاقی جنبردانی حیا میرا نکوشم بسلامتی راناونج عراسا و میدانی بله تبشه من هیجا گویدار عزیز ام هاتن داویا پیوی وی کلمه هانیجی حتی پیوی کلمه اکدن ببینین ده خیر و خوشی دا خاطری و مالا و آوا ويلا 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 دای خدا جو خدا پهل بسر پهله ده خدا بسر ورتالي